Odifo Jataba. Oh, Nidindi Isaac Kunyako. Michiano wa Kaswa. November 2022. Before that, no na me ne chat on Facebook. Good. Nti ono no ma me invite wa Kaswa. Na me ko share no. Nti me ko share no wa Kaswa. Nti that day no me no bonkomo. E na BBC ye. That day na akwasi. That day na Osofo no sabe no wadu. Oh Dimi. Dimi me boefu ye nti no. Nyabotre gross. Ya na diebe musano a entente musano a ya na asisho no ya kwoti akotomu bi sei ODO ANAA Gyimii na wani gusuwe Wakana TV so na ye frame na fia Ibrahim said ya munim de da munim say ya body tell it means I'm rakra mo man hwe video no ne ani bishop embedi inkomo si that day no mini no bonkomo na BBC ye that day na akwasi that day na Osofo no sabe no wadu. Oh Dimi. Dimi me boefu ye nti no. Nyabotre gross. Ya na diebe musano a entente musano a ya na asisho no ya kwoti akotomu bi sei Ushia no Facebook. Patron na ye chat wo Facebook. Now ne chat. Patron. Efa DM. Oh inti initially Odifo inti na that day crowd to me sheming on my prophecy. On my prophecy. Inti along as after 2 days now. Obesi me pe like me hu ni Gyimii hu. Inti anko pesa ye nhia na ye nkasa. Inti it was on a Sunday. Inti na me kra me feel say like mission no bebe kona sorry inti mission area na okacha me say na sorry wo Kumasi pechi number 2 na Kasoa na emra okosia no na he na wo ne kosia ye inti me call baby a oti wo Kasoa te ho na sabi no koda patron inti inti as oni me die no me boefu ye se me ye no because na yenya atwitwa na kasakasa I said we struggled ansa no ne wo dam because wo kono na nya wo intention good it was just like within a week amene na kasa oh be hu baby amete ko ya na chese ese nti that the same thing empre ho ya na ode ewo mu and then so the same tutorial sena and then so abaha na watchi ememe yerema no ediwo mu meme Osofo nyina mafa strategy a mode yerema diwo mu yo asatam na okeka sanse mu nyina wo no na wote hokwa na woni boyfriend oh na me boyfriend by then na asem yes I say satam yi nyina wo yes na period na madi sen a wo so obeje list ayo wedding inti Michano November mu by 2 weeks 3 weeks na oba list yes oba here because now we say mekwa kokana asem na pascal sa nti oba ye gidi onu na open o ma na menini kasa no na meniji no ho na mo adwuma na ofre me say patro de adwuma patro me nurse ni professional nurse patro Rosemary yes ma Ahhhhba yes ma wa mo Osofo e de ka shoko say credit card adada wadi fala ebia wo bo ntia wo de kasa enti ma me wo adwuma na officer friend me say ohia sika e de afanya me bia aba ela me bisa se nyama bensa o si o we surprise na me free adwuma ba me hu nyama no nti mi sene no 300 sana wasa frame ma me so aka hwe ma me say o odi nyama bi ba nti me so sene ne sika na wa short sika nti o fali ade asa nti o sa sika o ma me ho nti mi free adwuma ba no ena medu dem no me ya tete agumu nti me free adwuma ba no wasesa ne nyama e wo Kasoa ni mattress ni plasma TV and then the curtains and order ba share as a movie into the room baby aye no and then the bag timi ba no see like as I was see den no am see o de ni nyama ba na o see an it's indirectly no one movie in automatically abetena wo so patron
Nti not in Otimi chain. That was from November ending. 31st night. You call all night. Sorry, Ben, your baby, your fellowship. As a area fellowship. Nti you call all night service. And on Ankasana ne pastor Adam for back. Yes, we are man. Mr. Ma, yes, ma. Jenny ever say you. Jenny ever say you. Kasoafo. Me birthday so 25th December. Nti oni me wo fi ye celebrate birthday me bibia. Nti eba January February mo. Ena ebe ni mami eye ni. Nti me no call family meeting to say 3 times. Me call family meeting. Me na me tro nyama na ye de be ye ni mami eye nyama ye be to. Nti final meeting no. Ena that was 2nd week in February. And now the assembly to me say ni mami penny na me koshia no wakaso no. Ni bush afo mo person mo hu say send to o ma metumi abo mo 90 mo be bisa me for 15,000 na say so hwe. Na me say oh assembly ni. Say o mo person mo hu say e bi asem to bush ya metumi me bo mo me say oh. Strategies ya Ntini mami penny baby sa ba mami no so fra on bisa hwe nti after that was even the 2nd week 3rd week in February na no ankasa ka say okay ono ankasa on hia sika no ase bushnya na on fa ye ni mami eyi because ni mami na every minute say so no be ma no na ye ni mami eyi na ntwe say wa ye ni mami eyi was ye ni mami nti no opa me twa me ko gi bushya ma no 15,000 amisiu me ko gi bushya ma was ai na me ka chon say o hia me no me na me bom me ho modern air co school me na me hwefie say me parents omo retirement me na me hwefie me na me boanya me hu me na me hwe me hu nti me pa no cho me pese me dia sikane ma na echi na echi no akoya asem Samu ni wa ye ni ho enti na de bia me kai wo say wo be subscribe ama Kaine TV like comment na share ema afefo so na omo so enya bi enhwe mo amunim de da ede no eye na fia Ibrahim obetumi afra me na fi eso what bishop Abapa wasuma wani so na video ya ye kohwe ye lady yi kire say oye nurse na nurse so de anka obi besie adwene de anka ye adwuma pa edemu na we no eye odo anase eye Gyimii ene ma oye sa me da se Obapa ya me shirawo amen na menchia wahwefo nso na me tu nipa fo so mo hwe program na efutuo ne adesua wumpa ohun oba no maame oba na asem na woka nyina na mehwe na metie din na medwuru ne bebre ho oba ne de na nka wodo ne koe e pa cha wati ase but odo na wode ko no wandwene ekirasem enti empenifo aka dem se odwene papa no ade wadwene bone yes odwene papa nko wadwene bone ana abaye ne Gyimii me pa cha wati ase because obone baby a wodu wo hu no se wo hia be ma na atena wo hia be ma na eden ana abobra but wanye lucky ana okoshi askama akwa na wa scammer okay na na scammer for no mo ba o munye o manim ma because of Osofo dey adwuma bia respect wom tinipa kasa wo Osofo kro na enipa bu no de obeka bia nipa tie me pa cha wati ase we ni wonya Osofo o eyedi na ode ato no so o so ka che ne se na asori wo kumase enti oba ne na ma one question e wo so oba utrim se na asori wo kumase no opede won kran e wa Kasoa okay me pa cha wati ase opede won Kasoa a wa be handan enti die na esi wo ho a Osofo a wo so wo asori da asori ano watimi afiri kumase aba Accra ha na je sa ko na dwuma wo de ano no wadada ba no omo da wie dwom eji omo sika edi me pa cha wati ase na akwa we wanhwe ya ho wonya ba papa wa brabo mu bie mu da because oba we na wo hia no oba de agemfan ni akomafo na nka ye den edi hia no but wo de bone na etu aneka hwe we ya brante we ya baba wa wutie me ye won kofo bu wa mama ye be hia mu nde wo tere ye hia mu bie I am telling you nkrophobia hia nkrophobia hia mu buafo mo ma ehu ama sa buafo na fom ho na omo bre okay me pa cha de make what I say but oba na nka wo so mo na ni da ho all right na wo dunu e ma bi hu
Wakwa no scammer no. Why scammer? Okay. Why scammer totally? Okay. Odo ANAA se Gyimii e na mo ani gu so amohwe. Na one bishop. Obapa. Lady be me ka cho ni se ebusuanfo pese o mani bibi anaso oboa ni bibi no mu se da che se asem eto na obetumi aboa na ye nhwe sa insem we ya be ma on ware wo wonim no for a month impo just 2 a week bi na odi nim no they tina we to me andren say they tina be ma we ebise bisame sikasem enye 1000 bi mpo enye sika mu odu sa Oh, say I had no busa me nyansa sempa. Aso busa nyansa wo. Wo hia be ma. Wonye ho ade. E bi kura me kase ne ma me pno do wa kwakire no. Na busianfo timi ebusianfo timi bi o ma na ka kire wo se. Ka kire oba ne se. Ye hia sika bi se efiri ni nchen. Se asam to ye ya. Enfo no kote sa asam we. Akwa no wo boa. Ebusianfo nka hwe. The one na nka wo so oba ne smart. We look fast as a nurse. What go school? Okay. What you say? School nyansa ni efenyansa nyina o common sense nyankopon de ma no wo kabom na wo de sha anamona wutuo no nyankopon do ge no nyame dane ma bebredi tire no but wa ma na ni anda ho na wa ma odone ahode no na sankofo sare mama o ma topa mu den enkofo no mu ni oba beda wie sajo mu sika no because no oba topon obu ni such a way say obusa obibi a wo de be ma no. Me pato what I say etimi me yana me kama asemi se he oba na se be ma at the point e wonya umpena ana wo kani a wo de na tompa so no wonyansa ne waju nyina sizi bibia bloke bibia anya djuma bio eti de nipa ne beka no eno na wo ye me pato what I say enti na bi mu make promise abra wo mu di do won so okay oba na luku oba no wo luku fast okay me pato what I say ebusuani bia no mo oba ye sa de no okay eti nipa ma ye ni na ho enye nipa bi na wasi ye na ye trust no 100%. Okay. Ye hwe nipa ni yansa. Okay. Me da say one bishop. Me da wase pa. One bishop say oba ni hia no nanka adwenfan e no ode eko. Wa wo hwe yen wa wo tie yen adwen ben na wo dwen efa program yi hu. Fa wo comment to comment section na say na ye be kan ama. Won subscribe yen so ameka wo say obe subscribe. Na wa like na wa share so e de ama afefo no mu so a follow program we me guy we say odo ANAA se Gyimii e di na ne na fi me da mo ase.